Ko lotu whakaaho ki a whakalotolahi mo a whakatua melie me he wholofola. Ka veinga, ka taki pe. Potu wholofola se misi wahe uluaki ve stahawa. Monu ia ka koe tangata o kune ka taki haahi ahi. He oka osi hono sivi tene mauai ai kalauni o mo ui. Aia kone tala ofa kia te kinau tolu. Oku ofa kia te ia. E meni, ke tau lotu. O tua mafi, o kou tautapa ki he awhiona, ke omi iwi, omi ke lesi, ke uka te kina ai whanonga anga he mamani koe ni. Mo oni koe whanonga ia oku i kai honge whaingataa, koe ai ahi moi whili oku ne tuutakai ke loki au ki lalo. Kai whakawhetai, koe whakataulama o e ahoni, ka taki pe karistiane, ai ke tuutaula pe hotui. Pea koe pole ia sisu ke e kumo ui, ke tao pe mo koe sisu, ke wikunai ai whanonga anga o taimi, ke mau hono tala ofa, koe mau ai kalauni o e mo ui. Iho hua whape sisu kalaisi, ko koe hok whakamo ui, e meni. Whakamaloat ke te koe, oku ke kau mai ke ta lotu hu fia he hoani. Mo oni pe ai punake, koe toafa tangi e masiva i he fia maali e, pe a whonu wili fia. Mo whakasio atu mua, he oku kite ai mounga, koe mālolo ia. Mo oni oku whainga taa, ta hake pe ai hala, hanga tāma ki whau. Ka mou tokoni aki mua ai tui ki ho mou otua, ko ho mou kapakau. Koe pole maa ki tautolu he ahoni. Kau ngā mahi noi hau, ka osi lewa e tautau, te tau fuufi e fia, te tau i hono tawha aki i he taloni o e langi, o kau ngā hau moia. Ka taki pe, e meni. Thank you to you all who have joined and subscribed to this channel. If you're new here, don't forget to subscribe. That way you're kept up to date on daily prayers of hope and encouragement from the Bible. Thank you and God bless.